I pozdravite, danas su vas Emocionalni Games i danas ću pokažem kako da smenite logo i random messengers. I tu kad kucam logo, to DV i ja izlegu, menja tu kad kako sakate GG, isto imate dole da smenite. Tu kad menjavate i posle topka 2, kako ima login logo, to se mora da zapiše kako nef. Evo nef topka 2, izlegla. Via nema to vidiš kreata nov nef, tekst, evo izlegla. Login logo, isto a random menjavamo, vidite, i to se razstavate V crveno, B plavo, B belo. V belo, dakle V belo. Sada mi pokažem kako da smenite komanda. Primer, komanda CC. I da, izlegla samo tu kad pišuvate izbriši chat. Tu kad mi izbriši chat, tu kad da smenite, lojte, taka. Pokažem kako da napravite komandu. Prvo dodate neko mapa, onda me morate pišuvate i izlepo. Evo ja snimam hitmap, plaža i tu kad dodavate, to vam mora krat objekt, tako zapišete i toliko. Toliko do ova video, like, subscribe, share.